دما خوش ببینرین هجای رو 18 آذر 2022 روزان جی روزاینی بو رو گشترین هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه محول بدن جاره کردن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا روش در بازد به او ارتشا ایریشن ارتشا روسیه ین دژ اوکراین جی هینا دجوارتر دبن هیزین روسیه جاره کردن ایریشی خارکووی کرد 27 کس هاتن کشتن باشار ماریپول یه اف 23 روشن لدژ روسیه لبرخواد ده و رام بویر و یا شارداری باشار دبیجه جه صدین نوتی باشار همه بجه هلوشای ارتشا اوکراین جی راگهاند کو جمارا لشکرین روسیه ین حتی نها هاتن کشتن 14200 درباز کریه. لوکراینا روسیه ایریج دیگه بیلانچویا قربانیان زیده دبه. ارتشا روسیا به دجواری جاره کردن ایریش باشاری خارکوف یدی که و روشلاتی ولاد کرد. دیریشا کو دوه پیهات ده 21 کس هاتن کشتن و بیتری 10 جوان گران بگشتی 25 کس بریندار بون. دی ایریشا لحریما کوزاچا لوبان آدیکه و باکوری خارکووی ده جی 6 کس هاتن کشتن. ایرو جاره کردن لدیشی باجار ایریشین دجوار پیک هاتن. ده انجامی ده کسک هاتا کشتن و 11 جی بریندار بون. اف درجی باجاری ماریپوله. لور برخودانا هیزین اوکراینیا لدیجی روسیا موسکوا بیرس کریه. شبر ویه که لباجار ویرانیه که زیده هیه. شارداریا ماریپول را گاندگو جبر ایریشان جسادی نوتی باجر تنبویه. روسیه جی ادعا که کو ایدی پرانیا باجار دستی وانده. اف درجی باجاری لیویو یه اوکراینایه. باجار جه روشا دسپیکا ایریشان حتی نها خودی گرنگیه که استراتژیک دیدن. جبر اف باجار وکریا کوریدورا کسین جه شهر درون او بری خود دن سینور پولونیای دیدن. لی ایرو جاره کدن باجار ده آرمانجا هیزین روسیه ده بوم. باجاری کو به 7 کیلومتریان دوری پولونیای بو آرمانجا ایریشان. اف درجی باشار اودیسا یدیکه و باشور روشلاتی ولاته. لناوا باشار آمدکاریا برخودانه که لدیجی ارتشا روسیه تیگرن. بکیسین تجا خاتنه کرن بندیم پاراستنی خاتن چیکرن. Под полный контроль вся территория Херсонской области. Группировка войск Донецкой Народной Республики. بردفکی وزارت پاراستنی یا روسیه ایگور کنشنکوف را گاند کو هیزن وان جسادی نوت هریما لوهانسا که کنترل کرنه. هر وها دناوا 24 ساعتین درباز بویده وان کارینه 81 بناسازین لشکرین اوکراینی تیک ببن. Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках. دوین آفبری ده سر ارکانیا اوکراینی بیلانچوه شری 23 روژین لدیج روسیه پیکتینه اشکره کرد. لگوری وی 14200 لشکرین ارتشا روسیا هاتنه کشتن. 93 بالفر، 112 هلیکوپتر، 405 تانک، 1448 وسایتین زرخی، 205 توپ، 72 پرگالین توپ آویج و 43 پرگالین پاراستنا هوایی روسیه
hatine têkbirin. Her wiha 879 wesayît, 3 keştiyên bilezên sivik, 6 wesayîtên sotemenî û 12 balefirên bêmirov jî hatine bêkêrkirin. Так точно. Дякую за службу. Служу народу України. Дуже дякую. Українському народу. Тарас Володимирович. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî serdana servîsa rewşalezgîn yên li welat kir. Zelenskî spasiya endamên servîsê kir û ew xelat kirin. Іване. Служу українському народові. Олексій. Привіт. Piştî vê Zelenskî berê xwe da gel birîndarên li nexweşxanê. Birîndarên li pêşberî xwe Zelenskî dîtin matmayîman. Катя в шоці. Сонце, ну ти що? Нам піти чи можемо тут? Berê her di nava Ukraynayê de şer dijwar dibin û di qada navnetewê de jî alozîziyê de dibin. Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî bank li kesên dixwazin li kêreka Rûsyayê êrişî wan bikin kiro got, ev yek wê di tevahiya jiyana we de biryara herî şaş be. Serokê Dewletên Yekbûn Amerîkayê jî bi rêya sinirên ango bi demarên sinirgên Serokkomarê Rûsyayê Vladimir Putin dileyze, careke din Biden piştî gotina sojdarê şerya ji bo Putin bi kar anî, vê carî got ew eşqiya û dîktatûreke kujer e. Her wiha Washingtonê Pekîn jî hişyar kir ku piştevaniya Moskowê neke divê navberê de Rusya li wê yekî kur hat ku ew di şerê li Ukraynayê de tengav bûne. Ukraynî li dijî êrişên Rusyayê hewl didin xwe biparêzin. Dema vê yekê dikin jî banka piştevaniyeke hîn zêdetir li welatên Rojavayê dike. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî da xeftina xwe ya boraya giştî de şerê 22 rojên derbas bûyî nirxand. Zelenskî anî ziman ku ew li dijî yek ji hêzên herî mezin yên cîhanê şer dikin û wiha got. Agahiya me heye ku artêşa Rûsyayê hewl dide çeteyên ji hin welatên kom bike û bîne Ukrayna. Niha jî ez hişyariyê didim her kesî ku hewl dide li ser xaka Ukraynayê tevlî dagirkeran bibe wê ev di jiyanê de biryara wî ya herî şaş be. Temenê dirêj ji perên ku pêşkêşî we hatine kirin gelek baştir e. Her çi qasî Serokkomarê Ukrayna Zelenskî rasterast Serokê Rûsyê Vladimir Putin neke armanca xwe lê Washington vê yekê baş dike. Великий народи великої країни, завершився 22-й день нашої боротьби, нашого захисту від однієї з найбільших армій світу. Serokê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Joe Biden gotinên wê Putin sor bike bikaranîn. Biden piştî gotina ew sojdarê şer e bo Putin bikar anî, doh di roja St. Patrick de asta van gotinan tûntir kir. Biden îşaret bi Putin kiro got, ew eşqiya û dîktatûreke kujer e. Diyar e Washington li Moskowê tenkiriye. Moskova ya piştevanî ji Pekînê xwest rojên zehmet derbas dike. Beriya hevdîtinên navbera Serokê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Joe Biden û Serokê Çînê Xi Jinping de rêveberiya Washingtonê Pekîn hişyar kir. Amerîka got, ger hûn alîkariya Rusya bikin wê berdêla wê jî bidin. And he was elected when he was elected to office. He had my great grandfather had an engineering degree from. Berdevka koşka spî Cem Pesakê di daxuyana xwe ya çapemeniya rojane de careke din îşaret bi fikara welatê xwe ya derbarê mişarê de kir. Pesakî got, fikarên me zêde di warê ku Çîn ve alîkariya Rûsyayê bike de heye. Divê navberê de Rusya jî li wê yekê mikur hat ku tengav bûye. With President Xi, but we'll let the call happen, and I'm sure we'll have more to read out for you after the call. The idea what military equipment they Wezîrê Karê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov got, bêtirî 5,000 cezayên li dijî Rûsyayê hatine ferzkirin. Ev rekor e. Herî zêde di warê cezayên li ser Rûsyayê hatine ferzkirin de Yekîtiya Ewropa cih girtiye. Belê her di demeke ku welatên Rojava li ser Rusya cezayan ferz dike, ji Hindistanê jî gaveke cuda derket, piştî êrişa Rusyaya li dijî Ukraynê û gelek welatan cezayên berfireh li ser wê sepandin, Hindistanê 3 milyon birmîlên petrolê ji Moskowayê kirîn. Rayaderekî Hindistanê ku nexwest navê wê eşkere bêkirin got ji ber kirîna neftê ji Rusyayê
تسزا لسر وان نایم فرض کرن. رایداری هندستان ادعا کرد که وان دستپیک هفته ده 3 میلیون برمیل نفتیج روسیه کرنه او تاوی بانگا سزاین آمریکای او ولاتین دن اوی زیده تر پترولی بکرن. لالیه کدن بردف که وزارت کارین دروی هندستانی آریندام با چیج دیار کرد که هندستان پرانیا حوجدارین خوی نفتیج درو دگیره. باکچی بالکشان لسرویه که گلک ولاتین اوروپیج گاز و پترولین جه روسیه دکرن و گوت روسیا پرانیا پیوستین پترولی ین هندستان دابین ناکه. بردفکا کوشکاسپی جین پساکشی دیار کرد که هنارده کرنا نفتا هندستان جه روسیه نای واتیا بمپیکرنا جزین آمریکایی لیری و بریا دلهیانو و خوند که هلوسته که بریگز نشان بده. گلک ولاتین روش آفایی به طیبتی دولتین یکبون آمریکا و انگلیستان بانک دکه که گاز و پترولی جه روسیه نیکرین. لگوری نوچین ده مدیا هندستانی ده خاطیا راگاندون که روسیه جبو زیده کرنا فروتنا پترولی او دور پیش کرنا جزایان جسدی 20 نفتا خواه ارزان کریه. جه آلوزیا لیمنی تهران برپسیار تی نشاندان سروکی فرمانداریا ناوندیا دولتین یکبون آمریکای سنت کومی اورگنرال مکنزی جبو سناتوی گوت داوی خاطنا شر لیمنی ند برجواندیا ایرانی ده یا مکنزی اگریا ویه که کرکو دبه حوسی ایریشن خواهین لسر ولاتین جیران جی برفره بکه دوی نابری ده ولاتین کوالسیون حفکاریا کنداوی و لریاده بجوین جوینا کو 29 آداره و دست پی بکه و حتی 7 نیسان دوام بکه. یمنی بهتری 7 سالانن بردیل شر مذهبی الولات دیدن. دی شر گوش ایلونا ده 1014 دست بکری و حتی نها بهتری 233,000 کس هاتنه کشتن. به میلیونان کس جین کارن لگوری پیویست خوارن پیدا بکن. ولات دنوا کریزا که مزن آبوری و سیاسی ده. Over the last few years, we have worked closely with our Gulf allies. سروک فرمانداریا ناوندیا دولتین یکبوین امریکای اورگنرال کینیت میکینزی درونشتنا کمیته هزین چکداریا سناتوی دگوت طهران تورکه که برنج و تشتک خوارن جیمن رانشاند براستی تنیا شاندی تشتن کوپی ورن کشتن. میکینزی تقص کرد که ایران با آلیگرین خوین لحرم باور که جیمن حتی عراق و سوریه ناکوکیان گش بکن. جنرال میکینزی گوه داویا مها آداره تقاعد ببا افتشتانی زمان. عربستان السعودي هرتم بفروكين بفروكف وموشكين جو حوسيان جي إيران استاندنه دبا أرمانجا إيريشان. حوسيان إيريشي جيهن سيفيلان لهرما كردستاني كرن. موشكين إيراني مطرسية كمازن لسر أولهية حمو ولاتن هرمي دكا. General Mackenzie's list perhaps Yemen as being a country that will face an impact. ده همان جوینه ده آلیکاری وزیر پاراسنه یه امریکای جبو کاروبارین سیاسی ساشا بیکیر ده قضی لسر پشگریا امریکای جبو پاراسنا امارات و عربستان سعودی جه ایریشن حوسیان کر. بیکیر دیار کرکو تکلین دولتین یکبوین امریکایین با عربستان سعودی و امارات ردم دریجن. کنسیا هفکاریا کنداوی راکاند گو دانستاندنین یمنی و دناورا 29 آدار و 7 نیسان ده لپایتخت عربستان سعودی ریاض بین دارخستان. لعل الكل مدرك لما يبذله مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سکرتر گشتیه کنسیه دکتر نایف الهجراف دوه لریاده ده کنگره کاروجنماوانی ده گوت همو آلیج با پجراندنا آگربسته که برفره دانستاندن آشیتیه یک کرنا ریزان پرانا ورا برایان و گراندنا استقرار اولهی و آشیتیه پشتگیری کرنا حکومت روا و بجداری دانستاندنان ببین. دکتر نایف الهجراف آنی زمان کو آرمانجا سرکه وان نیزی کرنا آلیان جبو داخوازن گلی یمنی و پشتگیریا دخابات ناونتویده. لافغانستان روشا جیانی کمباخ بویا او نتوین یک بوی جبوویه که لچارسریه که دیگره کنسیا ولکاری یا نتوین یک بوی بریارنامه کو تی واطیا به افغانستان جعالی طالبان دقاد ناونتوی ده نای ناسکرین تکلیه که فرمی او دومدار جه ساز بکه امضا کر میسونا الیکاریا نتوین یک بوی یا افغانستان راگهاند کو و حتی هفده آدارا 2023 جه لولاد بمینه.
the Security Council will be able to renew دی چارچوبه بریارا گونای واتیا ناسکرنا ریوبریا طالبانی ده میسیون آلیکاریا نتوین یک بوی افغانستانی و حتی حفظ آدارا ده 2023 لوالت بمینه. الكلمة لك. Thank you very much, Madam President. Good morning, everyone. لگل گو پیوا طالبان ده ارکا میسیون ده نهاته بکار آنین جه 15 ولاتن کنسه اولکاریه نتوین یک بوی تاوی چینه دنگ اری بکار آنین ده دما هل بجارتنه ده روسیا به آلیما. To make sure that we have the continued focus on بالیوزا نروژه مونایولیا گو پیشنومه بریارنامه آماده کرگوت میسیون آلیکاریا نتوین یک بوی افغانستانی نتنش برا کرنا تاویل جکری زمروی و آبوری لیج بو دابش کرنا آرامی و آشیتی لافغانستانی و دیگرینگی که مزنه. ده بریاری ده هاته خوستن طالبانین گو پاره و بریا ولات خصن دستی خواه تنو نرکه وان دی نوا نتوین یک بوی ده جه خواه نگره. میسیون آلیکاریا نتوین یک بوی افغانستانی جو سال 2002 ده لافغانستانی خدمت دکه. ده قوناغ آمده کرنا دا خویانیه گو به هفتهان دوام کرده به تایبتی بروسیای را پیواجو یک دانستاندنان آدجوار هبو. تاوی گو ایزول بوجی موسکو حتی 16 آداره جدج بریا خویا لدیجی بریاری پاش و گاو ناوید. ریوبریا کرملینی بریارا نپجراندنا طالبانی وکه دسلاداریا دفاکتو وکه حنجتا نرازیبونا لهمبری داخویانی نشانده. For the immediate solution of difficult نونر روسیای لنتوین یک بویی دیمیتری بولیانسکی بریارا دنگدانی جافا پیراگوت پیشنومه هلوستامه نشان ناده لی اشکره نکر کا مسکووا و متن ویتو بکه یا نه. دی دنگدانا داویده لشونا ویتوی دستور هات داین گو بریار به آلیبون در باس ببه. دی بریار نامه ده هات دیار کرن کو نتوین یک بویوی به همو اکتور و پرپرسن سیاسیین لافغانستان را خباتن خو بدومینه. جبو آوا کرنا حکومت که برفره اونو نرتیا گوژن تیده و کف بین تمثیل کرن و ریزگرتنا لمافین جنان هات خوستن خبات بیکرن. بریارا گوژ خالا آلیکاریین مروی دست پیدکه و آرمان جنبکه گودواری آبوری و جواکی ده آلیکاری پیشکشی گل افغان بکه. میسیون و همان دمیده و خودی ارک به گورگزن حقوقا ناونتوی بریوه ببه و حسان بکه. هرس آرژانتینیان آل دیشی بریارا حکومتا ولات یا قردار کرنا جفونا پران نافنتوی زیده دبه به هزاران کس لپایتخت جارکدن داکتن خادان. دول دیشی بریارا حکومت یا افدمکه دخوازن نیزی 45 میلیارد دلار قرض IMF بگیره چالکی پیهاتن. به هزاران کس لپایتخت بوینس آیرس داکتن قادان و بریار شهر مزار کرن. ده پانکارتین هاتن هلدان ده جی خواپیشان دیران هرسا خوانین زمان. خواپیشان دیر بر به کنگریا نتویا کو بریار لحاتیه داین جیوه مشیان. جبو ریل بر مزنبونا بویاره بگیره پولیسین هیزن تایبت جهاتن بجه کرن. سرو کماری بری یا آرژانتینی ده سال 2018 ده پیمانا سنت با یا 57 میلیارد دلاری امضا کرد. اف پیمان قرد هری بلند یه دیروکا IMF ده. حکومتا ولات حتی نها 44 میلیارد دلار جوی فونه بکار آنیه. لدی جویه که بشک زیده یا جواکا آرژانتینی بهرسن. برد روشا عزیز ست پاتریک ده لدولت یکبون آمریکای پیروزباهین جه رنگ خاطن لدار خستن تاوی کووید 19 لباجار نیویورک به هزاران ده مراسم پیروزباهی ده آمده بون. ببونه روژه پرانیا بجداران جلین کو رنگی وان کسکن لخواه کرن کولان جه شینیان تجیبون. عزیز ست پاتریک کسی کو جاره یکمین اولا خریسیانی در باسی ناوا گل ایرلاندایی کریه. ست پاتریک هفته آداری کوچا داوی کری بو و که تیزانین پرانیا ایرلاندیان خریستیانن.
سید پاتریک ده سه سالا چاران ده جدایک ببوم ده هفته آدارا 461 ده کوچا داوی کری بوم جبرویه که هر سال به بونیا کوچکرنا داوی مراسم تینر دارخستن بالکشه لجه ایرلاندای شاهین هریمزن لباشار نیویورک دولتین یکبوین آمریکای تیل دارخستن ایرلاندین کو دوی شاهیه ده آمده دبن جی کیف خوش یا خواتین زمان ده مراسم ده جه همو چینین جواکی جه خواگرتن بری بینرین هجم لبرد گهجین داوی بلتن آخوی جهانی و دبیجین حتی روژا دوشمی جاره کدن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختوار بن